sebab gitu malu. Saja ya gitu. Ya mama deh malu-malu mo. Saya ngada kena tiang buka orang mau busan. Mo. Ada neraga dini ane madan di paduruan mo. Yen rasa-rasa yang dia. Ini memelani bapa, mabinandinan tapi anak cara orang mau busan. Dumana aja pangkit tuh memenya bapa lo. Mo. Kengen. Tiada neraga ngelah jeraga aja jangan di pet nih. Saya neraga ngelah apa ada nemo? Yen dadi bentiang mo. Apa iraga menyamo buka yai sepit sing keto mo. Apa tuh artinya sepit tuh lo? Mai mo oren yang kok jani. Urin nyemok pantauan. Buka yai sepit apang punya barang-barang mo melet panah tiang apang iraga tresno penyama tayang kaweka keto mo Sangkan lo dumana aja pangkit tuh raga pangkuah kini menyama jak raga. Neng udah tuh kini bakat lantangan raga dini jak raga paling melah si meme itu jadi bapak ruang apa jauh seluruh lingkun apa yeh kopi tang demen matene lo lala tang saya ngalan tengahin lala lo jalan lo satu neneng mangi memelani bapak dalam lan manjos malu mo Sakan lo dang dua mau paling semang mau paling semanjal aja kini pun masuk meme lo tang saya ngal tengahin meme jadi bapak itu pas ngantos lala jalan lo saja mo kemaon mo Kengkeng yen kene galang sisen tukade ada lantas anak liwat lapan-lapan mo menkengken sarane manis dah ne mara yang lah di blog ini ada gara go manjat si tukang si melalong terang atok kita mainan kate kau main lo yang mana Paman, kedija asane begumin ini. Yen kadi rasa untuk dijian iki sampun reng pandang wantos pada karo Surya Kencana. Bin bedingin sama jalan. Nggih, pandhan dudu aku. Nah, ya kita lakukan gitu. Wentan jurang kok aku. Beras, Jen jurang, Paman. Jurang. jurang. Oh, Kan api yang sekali pada bocor kali randu. apa mi Paman galar? Jurang. Celapah ada ane nih sehingga jurang. Oke, dan Bener. Wah, ini kan. Oh. Bangket jadi itu kayaknya carane. Nah, galar udah di gidi. Tuh yang bani, Oh, ci dari gidi. bani. Awak gede sing bani. Mengejar siapa belum ya? Kan di Gagong. asing. Ngalir malu Oh, mengejar. ci malu pengket cek malu aman cek. Cang jadi ucosnya. Oh, dah dengar sembah Ada. cang. Injak dos waduh. Aku nanya, hebatnya gue ini. Nah, cang mau kecos jadi lah. Apaan? Bikin dong.
lapah. Lir mana? Dua gong. Napi kok? Tomplok ada dua gong nih ya? Tak ada yang ada. Lir, aman. Itu dua gong. Aman. Awak kan gede. Mani. Aduh. Hei, Mani dah dua gong. Tunggu ke sing bani mau nih celik lapah. jenang juga seram kan ya? Sing mani jang lir. Mani jang. Mani dia banyak kepisah beliau nanya kok. Promosi itu banyak tiang. Aduh mani. Jago tiang. Kalau kita mau jalan ada lapah makan jos naik. Jen lah bang. Kadang ini lon. Tiang dan ingat lah pak karpet. Tiang ni lengah napi tu dua gong buduh. Mau jelas karpet misi plester. Aku jadi nih gitu. Oh cerita nih. Sing tahan buruk. Loh. Nang enggal-enggal buka kamar lo. Alon-alon mo, alon-alon. Niki tiang kari muka selendang, malu mo. Muka Nak selendang. joh-joh mo. Pian kini unduk lir. Aduh nak kaya. Nak manjus. Loh. Pak lir. Ada. Dan alak-alak lo. Enggal dek melalung lo. Tiang nomor 1. Nah mo, dong mai pakin kebagin jatundun tiang mo. Dingah-dingah min DJ dingah mau ini tuh. Iya, jadi ngalir. Iya. Oh di Itu bapak. bapak. Ampun apa? Paman gak toleh kamu. Ada yang durin punya kayu nih toleh samplekan nih boy. Yang sedang kita. Oh, ini udah tuh. Eh, Mailah, ada nggak? Ada. Aduh, lir. Ada TV mana dulu jengkel. Paman. Aduh, lir. Galir. Wah, yang kene nak lo jengkel nih, lir. Ini mulus nih. Tuh dua gong. Ngoyong tenan. Weh, ada ngomongnya. Menang tenan api kosong. Tuh. Aduh, lir ci nomor 1. Ci nomor 1. Paman. Ci nomor 1. Cang nomor 2. Tenang dua gong tenan api kali. Aduh, cek. Kosong. Aduh, kelam itu gemuk lah. Aduh, lir. Lanjut. Aja ada tuh bang. Cuman, bang, parah tuh bang apa? Gitu lah. Apaan kamu ada yang gini? Dua gong teman hidup nih. Iki. Nah, kamu sana deh. Nah, sing gelah jadi gelah, ini gini. Ada yang gini.
kesempatan mumpung tuh dua agung tan wenten. Cisik, kasih. Artinya ciman cangman. Pak Lir, Pak Ini Lir. adalah wanita. Yang nomor lalu. Artinya udah bang lep Lir. Kesempatan tuh dua agung sing ada. Takon ada nih. Dijo ada nih nyen rumah nih. Di nyen ada nih cuma nih. Oh seken nakon Lir. Cinta kon. Seken seken. Ci jadi giliran takon. Kesempatan ini Lir. Takon ada nih. Takon nih enggak. Lir. Takon ada nih. Nah, jelas sih takon ada nih. Dia nak matakon dah seken. Wah, Gaji terus. yang ada nih. Kedo sebab nak ngerayu Seken cewek. matakon, yang ada nih. Cara ngesur Adik cicing. malu-malu nak konadan. Yang ada ge. Jero nak konadan tiang. Sekolah nak kolar. Lir, Nya Ini ada. nawak. si Radan ge. Aduh bang Po, sing tadi orang gitu di nih. Ci awak sini Bang. Bang Mi Po, tuh darat jadi. Nya ada nalar. Sing nyadan ge kenalan. Adan tiang ini. Adan tiang. Losari. Aduh. Lo sari lu. Cilo sari nah, jangan dibenci lo. Nah, yang penting samaan. Putri harus berdampingan dengan raja. Cang raja. Ci raja. Ini sang raja. Ini bencenya ada nih lo. Lar. Ini Aden tiang niki. Aden nih. Ya. Aden tiang. Tuh. Aden tiang. Lar. Madan lo sekar. Aduh. Sekarang kembang kita desisin tuh kade. Bung masih wangi. Aduh, ler. Lo adik lek jadan lo, ha? Adik jelek. Cara adan deh ler. Ikan lo. Sekar cari motor. Sen. Oh. Ada kena memeng adan bidan. Ya dia ke jelek beli. Tahu. Janganlah ler. Tetap cegek kan. Jegek. Ulian Ramagong kan lo aja yang mau tunang kan. Terus terang mantan jadi ada nih masih dengan nyak ler. Muden bot. Adik jangan malu-malu nage matunang. Jerot dados triki ditukar deh. Pasti jero ngintip tiang ya, Babu. Adi tawang. Aduh tawang lir. Peketaro dah yo aku. Peketaro dah yo aku lir. Kudiang mangengkap. Jero sirah dan jero. Ada tiang cingoyong. Panguning tiang. Tiang galer nih nyaman tiang galar. Sing, cing awade. Tiang galar nih nyaman tiang galer. Si dan muruk cing ngerti nak. Tiang galar.
ngajak ngajang sang apa itu. Agar sing antiang dicarek, ya nantiang tumpung bekento kanti ke petang. Weh. Ganja daramu tongos na bedik. Ada nyamuk ayo. Ayo silang. Dia nyamuk itu antara daramu sebisa memang nyamuk. Nih bisa takut. Weh, nah cening ningali yang mau nembok ceningnya. Aja nang wani di jalan misi megelap, sing selapeng matane ramo. Apa ketinggalan zaman? Oh. Dua gong cucuk. Nah. Saya nak jenik mau ketemu micak. Weh. Bagaimana ibu buang ke tiang bayi bona? Po, Engkel. ngajong popo. Ajo mengkel. Tumben dialas kenapa nak bagus. Bang je po apa? Aku pemuda ni bani ngadap. Weh engkel. Coba mawen keleh keleme kan bener. Ah mirip di sini kena randaan pasangi kan bener. Nah yang mulanya bisa nih ngurus tanahnya. Lo sari ngajak lo sekat. Meme mau takut. Nak meme nyen saya ngalah nyen buku rawas tempat lo foto nak benar masih tu lo. Nak jadi meme mau takut. Nak kengken nih lo. Lo, kuren di meme kayak apa? Pasti nggak mau medih gitu kan? Pas saja lawang nyen. Kuren lo, kuren. Meme, Kengken. kita masih baper. Dah jangan malu-malu salah tapi. Yang ada kemula pelih tiang ibusan, aksamang tiang ni. Kemaon kene, yang ada nih hidup kene. Man kengken nih. Di sedak tiang manjus itu disisin tuka dengan jaimo. Oh. So tiang manjus, engsa berantas selendang tiang. Dija kaden jang tiang, kita masih imo, sing ingat tenang betik me. Oke. Lantas alin-alin tiang. Terus dapat tiang jeruk anak lanang mang ketiga. Wenten sane ngamel me. Ditu tagih tiang selendang tiang. Kedang no tiang me. Lantas jeruk anak lanang dakep no tiang apang tiang tan ulung nyen me. Keto nyen ulung. Sing ada tenah tiang mau Oh, boya-boya. nyanyi. Kuren di banglo. Nek pasti malu-malu mau medih. Nah, bang, meme orang mana? Oh iya. Ani mau yo, kuren. Nak kedo, kone tawang ngote mau dicarit. Oh, Nyinyi embel kan bener mau cari engkel. ulo kedo kone menawang kita untuk mana kita ngobrol lah ngopak mana kita puasa sampai jatuh. Weh, yang cara berapa mulia selendang, sing yang misi megelot. Temunyi tadi kae. Apa punya sih? Ya, ya. Sing ke panak nih begitu nyikap. Weh, kengken banget mirip binakannya banget. Di Subahana melaksana jadi sembani bertanggung jawab. Gitu. Lestari lah sedar. Main. Nah, yang dibuat di desa. Kewalau tiang maji jero dadi manusia. Kalau sing benah penjero mau saut.
tiang ngodaken jen jero. Nak ngundiang jero kanti megelut pajak panak tiang ini di jalan. Sak mako temer di tiang tadi nak tuo. Ulem dia jero kamu diang mai. Walau sekarang macam. Bapo, ak samang malu perjalanan subuh nyentuh bapo. Gelah sing jadelen pang bapo nawa. Tuah ning putra na ditu di Suryo Buana. Gelah subuh Raden Suryo Kencana pang bapo nawa. Bro di tiang. Bro matur sicep di tiang ratu dah komputer. Yukti dan nuning di tiang yang sepekarau paling mau coba dewo rebudu. Aksi taler aksamanya di tiang berdua pianak urun langano dan ini paling mau coba dewo takkan di tiang. Nah bapo, nih subuh bangge subuh gelas sing jeme pisalah bapo pedih kapining panak, pedih kapining anan gelah pejalan. Bang bapo nawang gelah mai tuah meseserep ane madan ngingak panjak lah. Sakit mohon. Mau anu kahenan aku. Atau mungkin itu bagong putu. Sajo beli. Manis. Apa manis? Manis kopi. Kayaknya itu lah. Kayaknya aku bagong. Udah yang komputer Bapo, kisah tadi kurang bapo sudah cinya ini saru-saru gitu kan gua matur sisip pecah ngarah tuh dua komputer tadi bawas dua masuk serep kering pedukuan yang kemana hantu pecah mau tamu pisah yang kepini kangkat pinunas di tiang Ireng yang masana kerian ireng pedukuan. duh, sedang becik itu pada bapo. Gelah rumah selelah ane madan di pejalan, deng lunga paman. Mana? Oke, yang biasa pun itu banyak di tiang ireng. Di patuhnya cara di rumah pegelannya nah. Aja apa aja kita aja jemaah kan di pot. Ireng patuh. Thank you.
malih. Lalu. Milo kan tuh bok rosok kan. Aduh lah yang bibu aja nama malah. Halo penonton. Pun happy katra. Harus semangat, Tiang semangat biarpun Tiang bengek kena punya Tiang. Tetap semangat nih. Engkan. Aduh. Ya, kene semua ngiring nak budoh-budohan. Ya, Tiang kayaknya budoh harus kengken Tiang bareng Tiang budoh atau engken. Ya lo orangnya budoh. Aduh budoh, siro mah. Cang orangnya budoh. Nggih. Dong cang sing le budoh. Siro budoh mah. Dah penonton budoh. Nak negak bener-bener nih kan budoh. Mau Tiang jengit bapale nak budoh. Adan bobo di rumah ya. Besok bangun pecah sama sentul lah. Ya ada balen je keto apa potong ni cara gedang. Apa keto Mas oh? Engken. Sem suma kacau ulang apa ngeksis? Ngegol sing bener-bener ngegol dan ngegol. Cara bisa ngigol saya. Bibi, kene rame penonton masa udah ngamreng kene payas gelah. Payasnya gelah gani. Ketonden mepayas, atuh sampun mesiram. Nah, ingale payas. Nggih, sampun nak ngambung. Bikin nak penabuh. Penabuh. Ika penabuh, dikemu. Penabuh katancang ah. Geladat mah payasnya gelapang jegeng. Ngale, payasan kocap ide. Sekar di sekarang mas mangaronceng. Sekarang mas mangaronceng. Sekar agung di sana langit soyor angin soyor kalaya laya. Kan bisa sengak-sengak. Sekalian. Ada kenyal, Bang. Ye. Engke nenen oren maya asang oren ngigel. Mending itu sengak-sengak ni dua belah. Tidak usah bayar sebelah. Mudah ya mau bayar oleh jam 4 ini ya. Ini potongnya ngajanya. Bibi banyak jeket yang ni. Ah, tilah mundur lu. Kan kenal ni tu. Saja. Gila monto. Monto ni kita kan malu. Aja nih payas, nage ngigel, cara bisa ngigel, bisa ngigel? Iya bisa nya, cang ngigel, ini bisa ngigel? Tan? Baik ikut lah, baik.
Menengkan sekarang nyanyi kita tuh orang ngekam kanan milah je. Mara tiang saya bisa kena apa tiang? Harus. Cara bisa ngigal bisa Bisa gelah ngigal nah. Boleh nah. Napa? Gelah kali pada ni. Agam kan. Kali. Yang hijau tiang. Ini bulan gelah ya. Sekan ngigal. Gelah kenyal masih ni. Kita apa pun apa ha? Jak bang ambil kerauhan. Indah liang lah segahan. Toto, cingak-cingak nih om, tukang kendang engken. Jangan lupa apa ini ha? Engken. Tepuknya tukang ugal bi. Tapi buang bang. Berdua. Tak bang lah kurenan. Nanti kita orang mati. Nah, kita tukang kenang lu di muka tu kan mana? Lawan tuh lawan. Ayo lagi malu. Lawan. Nanti di belakang nomor HP ya. Ada anyang-anyang lah eh. Cingak-cingak nih, mana tuh cingak-cingak nih? Penonton ada bandnya ada tiang? Hah? Nyana. Jangan bang Alef pun tiang di belakangnya. Ige apa dah? Apa lo lihat? Nah, terus. Bebe, kene bu sentimen nak mani-mani jak gelah. Jangan ada angwang. Do je nak mani jak legu senya jak gelah. Apa kata dia? Coba cak kan. Loh tuh. Yang orang muda ni biar. Tuh tetap. Bang macam sepeduli. Bebe. Engken. Kene bawa jangan rakyat tak jual. Yang kene. Dan. Terus kenten tuh ya. Bebe main. Coba. Nah tu jadi
kau jadi ingin pulang ngambil belana. Ya, mari. Astamen. Aduh, mulai belabuh dia mereka. Meh penonton ada 1 juta membalik. Moh bedek. Nge tapi yang penting semangat. Miki dia makin semangat melestarikan seni budaya di Bali. Terutama seni drama gong. Niki ampun nge. Mudah-mudahan sering nonton drama gong niki. Bang Said yang mana sih? Kadang modar betako cuma. Stop bising. 4 bulan latihan gamal cipragat jep 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 jep. Yes, rapopo. Nge sapunapi gatra niki. Om Swastiastu. Ratu Betara Sira tenyak madaknya pambusul. Om Swastiastu. Wah, berarti onyangnya busul nih. Tiang pedagang obat busul nih. Ye, tanapi niki ampun ye demen natin dia. Wentane tiang driki reng Singopra. Gumi subur. Nih, subur gumi. Gumi pun maju. Petani-petani makmur. Nih, belan antara harga gabah dengan harga rabuk. Belan. Nih, jadi rabuk mal ngadap jijih muda. Bangke petani. Diki ampun diasun ida 2 gong putra titian iki nak nyam-nyaman. Dia wala ida 2 gong putra nak dana teken banyak. Banyak makajang su bakti. Niki ampun meh bumi maju weh. Sakadang demen nate dia memarahan diki. Diki deng Singopra bumi sugih. Cicing kan merah mamane. Merah. Sangkat banyak-banyak ini liu ngalih-ngalih ten cicing. Termasuk tiang. Yang ketua nih. Aduh, niki masing Leonan 1 dia nyamannya robot aja. Bot, pesuai bobot.
mana kentutnya? Pasti jak baba. Aduh bot, bore caci bede gama sentrat. Kene awaci mimi, orang jelemo boyo, wanti-lanti dong. Lenci mati bisa asal deh sembani nangon tieng, bisa besi melas mangup. Bungut ci memunyi. Engken, Ci ada di John nih. diap center, Upo dia sentar nak cing udah ngode nih mai. ngaya. Boy cing ayang gigal. Oh, Yan cing gigal kebat liman cing nak balu na. kebat, Oh, kebat, cing udah doh. berkebat nih. Cen keadaan liman cing kebat tuh. Lu bakti, nak kebat deh. Lihat ye, Ye, galak ci. nih berkebat. Adik cara batas si ceng tuh bocah kene liman cing ni. Dia bat, nih kebat. Mencen kelunyo ci ya. Nih telunyo. Ye, ada cing ibu jari tuh. Nih ibu jari ci kawan ci. Oh, inan batas tuh seng. Wah, kutinan batas. Ibu jari, telunyo. Kebat. Oh, bok kebat nih. Oh, Men liman cing kebat kene adit lah mesti guli nih kene. jangan Tidak ciman guli nih. Jangan guli. Nih seng guli nih. Permata manunas nih. Boy. Permata Permata doh. Permata nunas. Men tidak cinunas. Tekan satria Oh, nas. 35 sih. Ci promosi nih. Guli. Ada cantik guli tuh ternyata di pura dalam ciman tuh. Udah dalam Satria. Oh, di petan dingin nunas itu. Tuh, bapak dingin di bunut tuh tuan gede tuh. Jenang. Aduh. Ini belum mau kos ada nih. Adik kau sorasi. Benar baju jak dado ngone di dia nang. Kaman jatlu di dia nang nyuang. Aduh, sangkal dini di singa perang nak gumi bo maju agat maju gumi. Ke walau gae ke wah ngale. Ini jenang ci kewah. Ci ini Kewah. orang kewah ngale kaya dini. Cang bo milah ma gae. Milah ci olah kaya. Di hotel ma gae PHK. PHK ci. Medagang, Medagang. selaku-laku dagang cang. Tukul blay-blay ban cang. Ubar ke tibo mo. Ah tu tibung ubar. Buang jam dagang. Kalau bunga Jepun pemuda. Wah, 50 kilo. di zaman ci sekat kilo. Dia cuma aja 50. Jenang ci cuma cang. Juga 1 M sih. Wah, Jepun apa 1 M? Kayak tanah nih 5 ngaro. Wah, itu sing tanah coy, lu baki. Men ben sebelah Ngale. cang bunyi. Saka suut cang ale bungan Jepun suut. Oh nyang suut ci. Suut, jadi dadi guide cang. Boy, Dadi guide, ngait apa ci? ye guide tamu. Ngelape 5 tali. Oh, Semang bangun cang, luas. luas hija ci luas. Wah keliling, kati tengah semang tamu. Dot muli nasis, nggak mau pilih tali. Saya man beli nasi Sama gimana nasi. di Gumi Maju nak 10.000 nasi jadi. Tuh, bo, ada dagang godoh, mereren cang. Mereren ci dengan Mereren godoh. dagang godoh. Takon cang godoh. Ati tak godoh ada kunci. Oh, dagang salah kunci. dagang godoh takon cang. Lo, jikudo godoh lo. Siap dagang. Yang udah siap. Ya Dah, beli ini siap gitu. Ah, nak dau jurang dah saya ngerti bahasa Bali. Daujuran. Nak uli di Banyuwangi Genteng orang. Kabupaten Apa mubok? kecamatan Igo. Ya ibunya Desa sama. Reng. Wah, Desa Reng. Tuh, beda kocak. Mama, berapa godohnya tuh? Besaut dagang. kayak saut nih. 2003. Buang cang beli. Adi buang ci lihat apa? Lihat ci apa? Godoh mau pasel tuh. Aduh. Godoh 2003. Jadi 2014. Kudang tiban dari godoh. Weh lihat. Lupa injen ci loh. Engken. Mancin har godoh ibu dodoh no. Bani cing orang godoh anak pasel. Bukan nyata, Bo. Berapa godohnya 2003. Jadi 2014. Weh, Tiban dah liaki. ci deh lupa ci bulo. Buang jam Maksud neto 2003 2000 se aja neto se. Oke itu. Jadi Kadang nang- godoh 2003. Apa godoh pasel adabnya dah. Boys payat godohnya. Godoh Buang mesti jam sesuai. Mulai Buang, cak. mulai Ya sih. cak mulai ya. Ada tamu lagi melalui. Weh, agak ci tau. Ajak cak keliling. Keliling Kau bedugul. Bedugul. Bosake. Sake. Bo ganti sanjo ganti. Ajak hotel.
Kat di hotel banget cang bes sak tamu. Oh, banget ipeng sih. Hah? Tep ci bang. Sensitif. Coba pes tuh ci bat, tep ada aneh. Cang aja tamu. Kat di hotel banget cang bes. Pes tuh ada aneh. Tep ulang di tamu. Sensitif. Bes tambahnya lu baki. Sensitif. Ngapa ya kena cing orang itu? Cing aja tamu apa cang aja tamu? Bes banget $10. Oh $10. Jemaah Depan $10. nanti itu. Jemaah $10. Gimana sih? Merbalik cang palsu no. Oh, adi bisa palsu raci dolar. Boleh ditulis nih. Kayak tulis itu. $10. Aduh, Tukar cang bien. tukar sih tak tamu. Tukar cang. Mau gebe-gebe aja tamu Tukar so. Kayak tamu nih. Banget cang. Bang sih ya sobat. Banget cang. $1. Oh, Balik, $1 Cang. bang sih. Oh, asli dolar. Adi tahu bang sih asli. Ditulis nih. Kayak tulis itu. Oh, ne dolar. Aduh, yan kene o nyangga di Bali lacur bo. $10 tuh nak artinya apa raci berat $10. $10. Tulisnya nak buletan nak artinya $10 tuh. $10 ada itu. Cang gitu baca cang. Kena Tulis acidan itu. dua. $10. Ada dolar palsu nih. Begitu cuma atas $1 merep baca cang. Oh, ne dolar. Asli. Ya nang kene o nyangga di Bali ya lacur nyangga itu. Aja, saya cara ci gede goyang boreh polo di. Kene ada rago di jadane singo perang ngiring palungo ratu duago. Ida dua gom putra, singa paksa. Paksa. Nah, yang kene ya ada yang petak palungo ratu Ulanci, duago. ulancan, rang ke kemana? Ayo, duago, pulang tinggal duago, terus tinggal duago. Cara kotor ida dua gom. Poster berdiri lu. Aduh, tiga ayo. Yang ngesan, duago ngesan. Cara ketekong tak? Tengok tinggalnya. Udah ya, Pulang tinggal. Pak, ya. bot. Udah, sekarang udah hengkang. Jangan sampai. Bot. Pak. Ajem gelah. Oh, ajo. Lerana dicari hijau malu. Di sekarang. Oh, di sekarang. Mana? Dan dengan kasih. Aneh kamar tapi ngilam. Apa ngilam? Dia liu. Liu kok. Ini kambang. Aneh kamar. Oh. Aneh gede tapi aneh cenik. Ada cedik. Aneh cenik. Walunya sekali jukong sampai. Lek sing orang. Mone wibawan gelah medal di Kuriago. Oh, Adi cungku. juga. Walunya sekali sayang baru. Yo arang pak keren. Nah. Bot. Ye dia. Ajong gelah. Ye orang dia. Ajong gelah. Ye ajobnya berarti. Amator sih ajong. Sekali nabi di gitu. Masa yang hal kamu, Nana? Ajob Ajong. ngayon palungo ratus reng kumpat aku sekali nabi getan. Oh. Yan reng kumpat aku sangyang catur muko. Hah? Sangyang catur muko. Oh, catur muko. Angkat tatur muka, Pak. Pak, angkat tatur muka. Mau wibawu. Wow. Kakak. Agak. Ye. Kan kene tekan mek aja tidak dua kok kan. Ona. Pak. Bot. Ye ya. Engkan panjak gelah. Wah,
Banyak Palungguh Ratu sami sampun trekti. Trekti. Inggih Saya yakin, kan no. Mbak kurun lelinge Palungguh Ratu. Bos ya, kok nyaka nyambut gelah. Inggih, sampun kerja sami. Terti kok pun. Mengitu ibur gelah jani. Hah? Ibur gelah jani. Oh, ibur. Ibor. Ibur. Aji apa Bang Ibor? Tapi yang ngibur niki. Ji ada ide, jeng lah. Apa oh? Oh, kok ne ma tajan gelah pemat. Nih. Kok kabe gelah pemat. Nih. Ma caki gelah pemat. Nah. Mod. Oh, Mau drama aja. Mau gendeng mod. Makanya Mending mat mesti. Oh. Mau drama kan. Oh, kene lampan Jaya Prana nah. Ah. Jaya Prana tuh. Ya Prano. Inggih. Jaya Prana kan wonten Jaya Prana, wonten Prabu Kaliangat, What? wonten Patih Saunggalang. Neng. Ah, Saunggaling. Ah, Saunggaling. Saunggalang. Song kalang ora. Ah, Saunggaling tuh. Ah, Jaya Prana nggih. Menyen dari Jaya Prano nih. Cang. Woi. Kayaknya jenang Jaya Prano cara kuluk bekeng. Kulo caseng kulo. Ngapa? Saya Scooby-Doo nih. Ji dari dia Prano. Ingat tuh. Mirah. Musuh Ya, saudara. Prabu kali angkat nyet. Palungguh Ratu, Prabu Kaliangat. Lah Prabu Kaliangat. Ki Patih Saunggaling. Oh, Saunggaling. Nah. Tuh. Makin Jaya Prana matur Matur. Ken. ring Prabu Kaliangat. Kaliangat. On apa? Dong cerita dong. Ayo lugro bicara tuh Ratu Agung. Liang mana kedok kita makin. Sawi ratika sampun gelap koma. Koma bicara. Jangan mau gejek. Ane mau waktu di layon hari. Demen ada di jalan. Man. Ayo di jalan. Man Jaya Prano. Jaya. Ingat. Dong sekan cara ras nyomane. Ingat. Ngelas omah. Jegek. Ceng. Nah. Dong nyoman sing nawang. Dong nyoman sing nawang. Gelah Prabu Kaliangat. Nah, Demen Prabu aja kali angkat dot ken Leon Sari. Sutat kena. Apa? Nih tidak. Jak. Jaya Ya, Jaya Prano. Nih panggang nih jauh. Op. Saya kata lawan. Patih Saunggaling nih. Stop. Patih stop. Hei, tukar. Oh. Ci Jaya Prana, Cang Patih Saunggaling. Pak, ada tukar cai. Mesin cek. Oke, tuh. Ayo lugro titiang. Duagung. Teman, gak negak. Inggih.